जों ताबुलो दिल्ली थांनाय जाबो गेरता तिब्राले तुइ फैलायसनाय तेरे 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 Jangkai, buido tau tipra soro gerata tirpalen rosano wansaro ni yakni kaknani tipralen rosano awno tui thia mungsanglai tongpai khablina nang tabo tiru saka abono tui la kun phanda saka babano nara jotano musok tao phigung phatne kok sai tong ase tam mic tam khasa masa kai jaknai lam sogon norong chotna no tinin video hekba tinin update tanga ke tipra sorong ni je hekba important hekba belai khina te ta kono te hekba joto tipra salo krok hekba bakhawa kaisa mone khaitong na te sini greta tipra len hekba buhur manai te sing greta tipra len makha te hekba je sini mantai sokta tomor bo sing mambai nai hekba sing jeta hekba tipra salo krok tabuk je sadok pitok khajugi tomorok oborok hekba yakak be ni hnai yang diging ke baksa borok ke te greta tipra len buhur manai hnai te yang bakhawa tong thokla jak te yang baksa neta setang ke Gerata tipalen ria karne te bahake tiprasana nosto khaimane te bahake te montri ingmano te bahake rangsanai hnai omahke sing podre podbo hekba phastipule pulen ke ko kam sane te lukorona hekba but chhodna oni las kalok ke nasiga omahke ma te neta setarong bo sungnugi phekya yang tiprasa lukorong ke tabok sabono bisas khai bisi bak ke sini buagra hekba botaw sajorate kono samang hame khay ko sini buagra hekba tiprasa dofa hekba tiprale narna bagite bukhari en samung khai tongote tiprasa lokorogo bisas khanyote buwa karana hekaba logiri wi tongo abani bisingite o greta tipraleno te hekaba sini sar hardon debor ma je kok samne te baksa loko saja gya obonate ang tini nongno thaisa thani kok sanai bisi kok saya tangi himale baksa borok je ang kok samne te hekaba joli jagi phan mono tangi himale amu busiu o yesi pasta hekaba soman kari baksa borok sananyo ang greta tipraleno te hekaba tiprasa lokorok onek no te hekaba wanchola jak tipra hastewa hekaba belai kenate tipra sarok jese jaga pona hekaba sadopido khajagi tongote alka dofani bororok bai hekaba tawuk bisibang ke tipra sarok hekaba buwa garanon te nasikla jak te buwa garabo hekaba kathang tongsa hekaba tipra sono yakar galak rak bo samang kamno khaitong buwa garate sini greta tipra len ro hekaba dati manang teng je sini sar hardon dewor makok samanate guma logono te bakjol jaka baksa sajaka te obonatile te norong tam sanamosung pia norong nangoro kaisakok sanai hekaba sung o jago kemno kam hamesa na thangya bas sung norong omor sini greta tipralen hekaba buhuro rogo mancinai omai sung je kok samanate se pia bate buagra kothang tongka ke se sini greta tipralen bo hekaba manani ni khakayote sung buagra no sime kam ke sini tongke angkha abon bisingni norong de sini sar hardon deborma je tipralen te je ok samani obonate norong le tamo wansok orang kebona kam hame busana thangete norong no video no full line te comment khale dite ge abona sanamo songo norong buskango o video ni clip kisa nanya di hambai norok jotono no te joto tiprasa hekaba ayok lokteng ge norong channel no katalang ke subscribe khere di te norong buwa kalano busuk jorate hamjakte busuk jorate te bisas khai abo norong comment khai sanen ta pokbi ge o video ni clip hekaba norong kisa san nanya di hambai norok jotono no joto tiprasa no o video no sogina angtheng जों ताबुलो दिल्ली थांनाय जाबो गेरता तिब्राले तुइ फैलायसनाय तेरे 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 It is responsibility of the Indian government, but today why Tipra become microscopic in their homeland? Why Tipra ruling by the Bangladeshi illegal city under that party Article 511? There is no amendment, no amended law and constitution. How they rule the Tipra state? जों ताबुलो दिल्ली थांनाय जाबो गेरता तिब्राले तुइ फैलायसनाय तेरे 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 It is responsibility of the Indian government, but today why Tipra become microscopic in their homeland? Why Tipra ruling by the Bangladeshi illegal city under that party Article 511? There is no amendment, no amended law and constitution. How they rule the Tipra?